WhatsApp bạc hàng gần xung của family group kan ne ta chung ka share ani mena video kha chuan tu na han kan nuin ka lo share call back to ti ni chu chuan voini hospital tangan an chuak mai thai adrutlang hospital oma chuak bai se chuan bo chu ni se voini school kaldona tun train station rail hi ta chun Marta train kan ti thowa ma se mingbi ki Marta nia Marta station ka thlengsia ticket ka lenga alu tang tuna hian ai gan oma Decatur tang hian ani lo ai von de la nom ta yan ya kal na tu Georgia State ai school chu ni e pon school chu ni tho pani yan ai downtown lai ta tunlai exam lai ni wangin video sport edit bak don lawa ani angangin pose ve top topang trong pon ni se ngồi chút tầm biếu nine ni angin pose sang ni som ban hian exam ko zo dona top ber ni karle nge makar Potran inga zolong chuan important se tum chu kanu chua bai se hospital tangin za ho ti dan takin rem sang pianga minotron try pui don nia bye Mangai ro pui chu i chu min po mi ma ngai min ve la thang tu i kia la min lo ka yang che Dali pela voina palha pakhat che galai report ram chung lo lekha kan zira voin chu choi po theng het chu chena thuru kani choi theng hel zanin chu phenom thar kan ne dona ei li zele ka ti fai ni step atangin umu petoni mel tol thup takin antia ramen noodles. Let's do this. Save trap. Alright, seasoning. Eng ma su ni lo nine. Aman klem ve. Okay. Le. Seasoning. Bizo trong chuan. Me han. Shala. Burn. Ai khong ma, la khong ma. Alright. Artu gan polang ya. Arsai sedon. Add eggs. 1, 2, 3. Kakutin ka phone ngai box ya. Intilak tu ne ko shalo video hi. Ito pangai. This right here is chicken. Arsani. Siam haratuga.
Which how made the what set trap. Siam bek ngai zanin tan. Chan zo. Seasoning ka polangai. Hang chu na tui don lo. Ani ka polang. On tur chu Apple pali ni chu pepper le chi curry powder, spicy curry powder. Ai eng ang do lek. Ai eng chia lo. Red cayenne pepper, marcha dip. Le ai eng Thai men tia ma se ai eng ani. nung juga polang. Ramen kabina artuinen, and then right here is the chicken. Swan so tui ka chuanga oatmeal ka siam don.